do reino palestino. Israel asesino Do reino palestino. Do reino palestino. Israel asesino Do reino palestino. Do reino palestino. Israel asesino. Do reino palestino. Israel asesino. Do reino palestino. Israel asesino. Do reino palestino. Un momento, por favor. Sí. Vamos a dar unos datos desde cando se iniciou como recordatorio, cando se iniciou esta catástrofe o 7 de outubro de 2023. O próximo 7 de xullo cumpriránse 21 meses de guerra, 56.000 mortos, 132.000 feridos. Sabedes a como saen de mortos por mes? 2.700 mortos ao mes, 2.700 inocentes asesinados, 147 semanas, que nos parece que foi onte, 147 semanas, que levamos concentrándonos